Kažem, ne volim ni kad ovo lijepo vrijeme dođe. Nekako, s njim voliš u principu, ali ne voliš iz jednog razloga, što se kad negdje idem i tako dalje, ono, ko juče nešto, znaš kako sam se, oznajiš se ko seljak od ovo kajša ovako, ko seljak od tamo, viće jedan frajer, kaj, isto ti Sale kupio kuću? Nisam, što ću kupiti kuću, što sam se malo, mislim, se oznojio ko seljak. Pa kaže, tako ti seljaci, ono, znaš, kad kose onako, pa imaju one torbice na selu, pa ovako prebaci, ono, ovdje im onaj oštrač od kose, znaš, kad oni, znaš, i onda ubace to i onda kaže, jesi to ti kosio, kaže, iza kuće, što nas ne zoveš, kaže, na barbekiju malo da roštiljamo ovo, ono, kaže, tako se seljaci oznoje. Ma nisam, mislim, se jebote seljak, a jesam se bio nešto, znaš, od Vokajša, ovako, pa sav, ono, kad negdje izađeš, ono, majke moje, znaš kako se osjećaš, a poslije se ko gospodin okupaš, jebi ga, i to je dobro, u tom svemu. Aj jebote, mislim, stvarno, ovako jebi ga negdje dok ti kreni, dok ti dođeš, i tako, jedino ne volim tako znojao kad setnemo u jednu komšinicu, Ukrajinka neka, doselila neka, rekao, hvala dragom Bogu, šta je ovo, rekao da neko ovako doseli, jebi ga, to može sa njim, ono, učuliv da je fina žena i tako dalje, ima do duše dvoje djece, znaš kakva je Ukrajinka, onako, ono, malo jača, korpulentna, znaš, ono, nije ono debela, takve građe ima, znaš, malo onako, jača, ono, svuda ima, znaš kakve one nogice, ko da je, recimo, trenirala nešto u Ukrajini, tamo, ne ono pravo, profesionalno, da bi ono, znaš, ko prije pobjegli zbog tog sporta iz te zemlje, nego ono, samo ko da je pola sata dnevno, ona plivala, ono, to s takim mišići, ono, i tako, znaš šta, ono, sve se meni nešto smješka i šta ja znam, a rekao, nemoj mi se, mislim, se ništa smješkat, vidi ona, ja, fin čovjek, ono, znaš, i tako, nemoj mi se smješkat, imaš dvoje djece, što se tiše muža, ti se smješkaj, ali nemoj radi djece, molim te, rekao, i tako, znaš kako je fina, jebote, ne možeš, i tako, i onda ti kontaš, onako, kad je ona fina, dobra, znaš kako one znaju biti, ono, dobra, kad, ono, sredi se, ono, napuca se, ma, šta ti je, nema, ko, rekao, jesi to i sestre uzela to što se napucavate, i sad kontaš neki će muž, da su oni ti Rusi, Ukrajinci, oni su katastrofa muževima i ovako kad ih vidiš non stop su oni nešto natvrcani, nešto pričaju, seru, nešto non stop su oni nešto, ono, sad bi on nekom jebo matere, ovo, ono, znaš kako su, katastrofa su, znaš kako još znaš, čuje se tanki zidovi uzgrade, ako je tako neki, oni Poljaci, to se deru, katastrofa su, da piju, šta ja znam, rade neke poslove glupe, dođu kuć pa se na ženu istresa i jebote, gdje se na takvu ženu, mislim se, stresat, bez se dođeš kući jebote, a ja mislim od te, znaš kako je ona fina, jebi ga, pa mislim se jebote još nekoga izabrat, jebi ga, ovako finog, visokog i šta ja znam, on došao neki mršavi šmokljo, jebo mater, ko da je iz onog filma Dom za vješanje pobjegao, znaš kakav je, i to ti mislim se muže, a u sebi ono, ma došlo mi da mu ču oko odmah maznem i reknem, bježi kući, ti dvoje djece je napravio, pa kako si ti napravio dvoje djece, meni to ništa nije jasno, pa nije lako bolan ni djecu praviti jebote, pa nije to bolan bojeme ili baklava ili ovo nešto, pa ti bolan djecu moraš praviš, pa ne znaš jes napravio, samo sjedneš baklavu napraviš ili ne znam bojeme, znaš danas da si napravio. Pa majko moja, kako to jebote len svakom pođe za rukom, on je šmoklio, cigo, napravio dvoje i tako i ovo ono, pa Bože, sačuvaj katastrofe, šta je ona u njemu vidjela, ja ne znam, mora da je kakav, ma nije gluma, znaš kakav je, ma spadalo svjetsko, ono, ukrajinsko, kad ga vidiš, znaš kakav je, i to, jebote, da tako imaš trebu, jebote, i čujem i kažem ti, stalno se nešto deru, oni se svađaju, valjda, ko će znat, ne znaš ti te jezike, koji imaju oni probleme i šta ja znam, šta je, vidim ja, i onda ona tek se malo nasmije kad ovako dođe pa vidi finog čovjeka sa Versace parfemom, vidi ona s kim ima poslao, barem u liftu te 2 minute i tako dalje. Pa takim trebama, bolan, ja kad bi došao kući s posla, ma ne da sam kopao kanale, znaš šta bi ja njoj rekao kad bi ušao, a nije ovdje, mislim, ne znam ona moj jezik dok ne bi naučila malo to bosanskog i šta ja znam, sad hrvatskog, kako hoće, ja bi njoj rekao, hoćeš danas tanke jufke, ćeš bojeme, ali tako fino bi joj rekao, znaš, hoćeš bojeme ili tanku jufku za baklavu ili za pitu, samo izvoli, reci,
ja sam ti tu a ne oni dođu, deru se, zacrvene se od onog pića, majko moja, kakvi su to ljudi, šta ti svašta neš svest ovde, ne znam, majke mi, ovo je, sve je postalo na vrat, na nos, ali dobro, jebi ga, nema veze, fino imat fine ljude uzgled, znaš, ono, i ti se tako ujutro motivišeš, znaš, kad vidiš i tako dalje, motivaciju neku imaš, ne moraš je stalno izmišljati u životu. Ok, to je to za danas. Idemo, pozdrav raj cijelog svijeta i nastavljamo se zajebavati, odnosno rad danas, pa ćemo se poslije malo zajebavati. Haj, čao.